Engkai hai kaham jotono tini blog tini onek din pore blog shuru kataisa kom se kom 3-4 months ang blog khaimaliya because exam tongmani onek busy life ni sabse kotor exam tongmani abagai busy tongmani so tini finally kisa ongkhor ka friend bai kai jingbo bai tini MBBS life theke friend tongmani engkai bono many congratulation bokotal gari baikya abagai botini ano berna bagi tukha bin gari katalo engkai gari katal manok nukma khana ekdom bahai modom color bukucing ekdom katal material yang nukmono golden finish engkai to fanta engkai bisi bal ke bai man actually ek dima sangkha engkai ang to asal malia exam tong bagai kis dini finally ongkhor ka kita blog bo khaite gendrok nukma khana yang lemos lama phaijak sing lama belak naithong jak sari jora engkai gari ke mo basically Tata Punch automatic version engkai boje sai to man engkai belak na driving khaina aram mane especially town rogo city rogo because ar kuno jamela kare clutch brake rokni brake to tongo but clutch gear rokni kun pedal kare just drive mode ready engkai chalok sidi you are ready to go di haita engkai dapat sing thalai lembosra tea garden no or thangai kiza engkai ro bai photo shot khainai bono bo bana khainai basically enjoyment tai ko amonta gitnar nai tong di in vlog let's go Sonri you want to say something bro let's go let's have fun khai shop ke tabo lembosra ni mango garden sing habani lesne cholbo ni ngamla tap khai dong mango garden lagi na oh gari bangmani yang jagas kali asal ke melang lajak thaju bagan no marai sih ada thaju bagan thaju masuk lagi mani koto kage jangan mundoka ebon sai me thaisu bagan mundamati koto mase yang numa kana thaisu mamang kilama amo nrakuro biskam counter thangi paitlang mano 100 rupees per kilo for price ngage yang hade views naithok sarik jora friends ganam numa khana thaisu paidau kha 2 kg per kg 100 rupees or to 2 kg tao thalai kanai saring khaba automatic gari first time chalok nai kana waise man chalok ko bhai pickup rock manual bhai kombe khane kisa